Ti division thir tu te chibai ule silal enkawllai neih Serchhip Vangkhua hi lo ngai thang Mizoram-a COVID-19 shikai zingah nunna chan an om ta Mizoram-a COVID-19 shikai enkawllai zing mi Lalsangkhuma Aizawl Dawrpui Veng chu Vawiin khan heart attack avangin boral ani hun engemaw chen India rama COVID-19 shikai hmu chuan state le UT zingah nunna chan om lo na om chhun ani hnuah Vawiin khan Mizoram-a COVID-19 shikai hmu chhuah te zingah nunna chan an om ve ta Aizawl Dawrpui Veng cheng Lalsangkhuma kumsamruk pahnih chu Vawiin chhundar som pahnih vel khan boral ti sarkar thu chhuah chuan atar langani thudon danin Lalsangkhuma hi taksa chak lo na awanga in lamatom deuh reng ni im October ni som pasari sang ni som ni khan a chau deuh thut awangin drip khai sak turin Aizawl Hospital panpui ni Aizawl Hospital ICU chu alo ro wangin Trinity Hospital panpui le ani a tho a ha a chawa wangin ZMC lambia in emergency in swab sample lakani result triat ngal ni in COVID-19 shi yakai ti mu chho ani October ni som pariata ZMC a hian da lutin ventilator nen enkol ngal ani hemi hnu hian ron thashet ventilator po man ngai to lo thuai tura be se ani lain heart attack in ron tlak buak thutin Vawiin chhundar som pahnih le minute som ni vel khan boral thu hi puan ani ta ani Lalsangkhuma ruang hi sarkar in COVID-19 shikai nunna chan te song bol dan tura arwa man anga vui tura ti ani angin Vawiin khan ZMC atang hian ruang hi la chhuakin an ina lupui lovin thlan mual panpui ngal ani thlan muala hian kaushan lam ten vuina hun mangin an thlaliam ngal ani thudon danin Lalsangkhuma hi anupui le afa kum som palimi te ne na khosani in anupui hi COVID-19 shi yakai ti mo chho ani to awangin bongkon CCC a enkol mek ani an fapa po hi swab sample en fia tura khungshan lai mek ni in Vawiin hian atum thum na tan sample en fia le tura ti ni in zan in lam hian a result po a chhuat thei be sei ani bok Mizoram Science Technology and Innovation Council MISTIC bultumin Vawiin khan Serchhip District Level Consultation meeting nei ani he thutkhawm hi District Bawrhsap Kumar Abhishek chuan kaihruai ani Vawiin Serchhip District Level Consultation meeting hian District Bawrhsap Kumar Abhishek chuan Mizoram Science Technology and Innovation Council MISTIC atanga hetiang malak na haom chu lom omati thu soya kam district masona tur thil thatak apuak chhuange abe sei thu a soibok he huna hian MISTIC scientific officer Joel lalbiak ki chuan science and technology manga masona kong om chhozel thei dan dap chhuale district tinakal kuala department sang ten science and technology lama man son theina tur thil a hmuna zirchian sakte an har satna sut kian puite chu an thil tumani thu soin consultation board sai ani chan le an bo zui tum dan te ha soi fia masa hemi hnu hian department sang ai o ten har satna an to le asut kian thei dan tur ni an shiat te an soi ho zui ani Vawiin thutkhawm hian additional DC lalmuan sang ral te le DC officers te baka Serchhip District officers poimo te an telani Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek chuan Serchhip District chhunga National Highway number 54 kawngpui zauh tura mimal ramlak chungchangah zangnadawmna la tawh te tan huntiam ni somruk aral to awangin zangnadawmna la tawh te chu an mani hunhma chhuah san vek turin a hriat tir hemi chungchangah thu chu asiama Serchhip District Bawrhsap chuan National Highway number 54 Aizawl Dawrpui Panglai zauhna tura land acquisition chu kalpui mek ni in zangnadawmna poisa po sem chhuat to ani ti atar langa ram nei tu te hne na hriat tirna section 3E of the National Highways Act 1956 mangin ti chhuat to ani thu po tar langin heng hriat tirna a ainzi ang hian somruk chhungin in hmun le ramlak to sa chu chhuah san tura hriat tir an ni to ti atar langa hei baka hian NHIDCL chuan konglai na hi an tan to bok ni atar langin heng hriat tir na in asoi anga ni somruk hi aral to awangin ram nei tu zong te chu mani in le ram chhuah san tura hriat tir an ni ti atar langa konglai awanga na thona in le ram baka thlai ti chhia ni po in engma soibuai thei ani lovang ti atar langbok Disaster Management and Rehabilitation Department in COVID-19 Shuleng Meka Sul Nuchui Ol Samzok Natan Sul Nu Mobile App Asiam Thar Chu Serchhip-ah po man changkai Meka ni
Mizoram Sarkar chuan Mizoram ni tin COVID-19 shikai kan pun chhotak zela wangin contact tracing filfile dik taka kalpui ni theinan mi pui van tlangin kan tlo thin heng hun dor office bank chiat ni thatni pui punna biak in le adangte a hian kalkhom le tlo tu te uluk taka chin chian siam thati in sulnu mobile app hi le khabu chin chiana manual recording thakna atan mantum turin ruwa manna asiama he apps hi play store le app store a zon mu mai theini in download ta install le mai tur ni a browser atangin ka.sulnu.com malu hian a install mai thei bokani sulnu app hon masak berin get started ti button alo om chu me zo a screen lo langa mobile number chhut lu le tur ni in sulnu QR code in tar a scan theini application hi mimal in office door le in nei na le mi thivuina hmuna te ballpen pakhat in man jom lo le mi khoi hnu khoi ngai lova man theini in Serchhip-ah po office sang le hun poimo ba ka mimal in then khata te po man thei ani to ani Serchhip khopui chhunga COVID-19 shileng awanga hin khar khip na kalpui mek Serchhip chan mari venga VLTF te tan Mizo Chelsea Supporters Club Serchhip branch te chuan Vawiin khan chanpui na an pe Chelsea Football Club Chanto Serchhip-ah thutkhawm Mizo Chelsea Supporters Club Serchhip branch te hian an din champha voi ni na October ni somni pariat sang ni somni den chenin Vawiin khan COVID-19 chipui leng awanga veng puma in khar khip mek chan mari veng tan hian chanpui na han hlana chanpui na sum cheng sang ni hi Vawiin khan an Paul Treasure lalom zwali chuan chan mari veng VLTF te hne na a hlana ni Mizo Chelsea Supporters Club Serchhip branch te hian an din champha pual hian tlom nga ya thisen pek tumin ruwa man na han siama amai ro chu COVID-19 shileng me ka wanga a hu hova pun khom rem chan lawa wang le Serchhip twal chunga shikai mu chu ani awanga veng puma in khar khip mek te hne na thil pek hi hlan ani ta zo kani MZP sub headquarters is lungdar chuan min khan MZP din chamlo min zirlai ti thade choi moi na hunan mang MZP din champha voi somriat pangana lomna le zirlai ti tha choi moina hun MZP sub headquarters is lungdarin SSA BRC conference hall an buat saya hian kumina han huam chung HSSLC le bachelor degree BA BSc le BCom first division a pass chin mi somni paruk te hne na choi moina hlan an ni a he hun hi shileng awanga hin kaihruai na zom chung man ni in he hun hi PH is lungdar subdivision a SDO PB la nun sang ale is lungdar VCP kel ngai zwala te chuan an man pui ani MHP General Headquarters chuan mi pate zingah me chhunga moi lo taka chedu an lom le thien chu poi an ti thu le hetiang thil hi thleng to lo se an du thu an soi Voina thu chuan siam MHP General Headquarters chuan tunkar thotan ni zana sakordai Dr. JH Vanal Moya son of JH Vanal Nela Ramhun North Aizawl sakordai nula pong swal tum le tha hial te wawa achunga moi lo taka che chu thinrim thla kan ti thu le mei chia te zaumna hum him sak tu tur le an thlamwan pui tur zok mi pa te hetianga mei che chunga moi lo taka che du an om le thin chu poi an ti thu le hetiang thil hi thleng to lo se an du thu an soya sakordai nula in hwai sen taka azaumna hum him tur a che dan chu ro pui an ti thu le an fak thu po soin he thil thleng hi police te po in bo zuya poi khoi tu doctor rang taka man nga la ni chu an lom thu an soibok Mizoram Sarkara Health and Family Welfare Department chuan Civil Hospital Aizawl District Hospital sang COVID-19 do na atana mo ventilator da belzel ani awanga an lom thu an soi Tun naya political party trend khatten COVID-19 shikai te enkol na atana ventilator man tur chungchangah thutkhawm an siam nuwa Health and Family Welfare Department chuan Mizoram Sarkar nuaya hospital sang te ventilator nei dan tar langa thutkhawm an siama ventilator chu ICU a om ngei tur ani lain ICU chi alawa po mamo na azira da ani bok thin ti soin COVID-19 shipui len ma in Mizoram Sarkar hospital sang a ventilator somsari da ani ti an soya heng zing enga mozat te chu district sang a trauma center da tur ni in trauma center te hi sakzo an lani lo na in ventilator te chu mamo na awanga man tangkai me kan ni thu an tar langa COVID-19 shipui alo len ta ka hian ventilator hi India Sarkar leipui nunna channa ta na poimo zia shia in state sang te a thlonin a sema Mizoram Sarkar point ventilator za som pakwa zet adong ve ti an soi
heng ba ka hian State Bank of India point Mizoram Sarkar ventilator som chu pe in Sarkar lai pui le SBI atanga don hi Vawiin za som ni pakwa ni in heng ventilator za som ni pakwa te hi district hospital sang le private hospital an mamoda na zirin Sarkarin athlonin apeve chong le mek ti an soya heng ventilator te hi tu na hian service engineering installation ti mekin relo te ya man thei an ni ang ti an soi boka heng tele Mizoram Sarkar omsa te ne na belkhom hian ventilator za som kwa pakwa zet Mizoram-a om thu an soi ani Health Department chuan Civil Hospital Aizawl ICU khum ventilator man na khum panga omin abel chhana khum som pakwa da theina siam pe to ni in a thok tu tur te po Sarkarin angai tua mek thole tuna changrei lo te a man thei tura be se ani thu po antar langa State Referral Hospital ZMC ICU khum som pali om mekin ventilator man thei na tur makeshift ICU khum som ni pani ruwa man ni in atul hun man thei tura pe ani to thuan soi boka hetianga malak na hian Sarkar chunga lom thu an soi ani Health Minister Dr. Lalsangkhuma chuan COVID-19 shidan na vaccine an mu chwa ma chuan film khur thei to pa kan film khur angai don ti asoi AMC huam chunga shilenga wanga in khar khip chungchangah thucha ati chua Health Minister Dr. Lalsangkhuma chuan AMC huam chunga shikai an lo pun bel na sata viau maya community spread a om to hial ne ngai thein kanin guider na sata ati asoya Mizoram Health Infrastructure pathia le machine claim te omna a mipui zinga shipui dar huk hi kan zodonin alang lova shidan na vaccine mu chu ani ma chu kan the ang anga film khura kan in ven atul don ti asoya mipui zinga shikai dar chaklu tuk tur ti muannan talpo lockdown hi kan ti zeu atul ni in shiat ti soin shikai kan pung chak deu ni a alan changa hetia kan in lockdown hian mipui zinga shi dar chaklu tuk tur kan veng thei thina hei hian na satakin omzia ane ni ti kan ton shia ta tangin alangani ati Health Minister chuan COVID-19 shidan na vaccine an mu chwa ma chuan film khur thei to pa kan film khur angai dom ti soin COVID-19 laka kan in ven theina ol samber khovelin lungrual taka pom tlan chu mas wa that uluk taka kutsil fai ngun le midang hlata omte alani renga mitinin kan ti thei ani a kan mo a la chewila hei ba ka hian Sarkarin zom tur dana siam chi sang te kha uluk takin izom chewila mani cheu kan him chuan kan Vawiin kan him ti na ani mai don ani ati a mani uluk takin in chik chewila symptoms kan nei ani chuan rang takin in test ngal tumila symptoms langlem lo po mani kan in ring hlela ni chuan arang thei ang bera in test kan tum don nia ti in mi puite atsa ani Nimina Mizoram sample and fi atangin COVID-19 shikai mi somria zet mo chwale anni a heng zinga mi somsari paruk te chu Aizawl district shikai mo chwani in midang pali te chu district danga shikai mo chwa anni thung Sarkar thuchhoina talan danin nimin khan ZMC laboratory sample and fi atangin COVID-19 shikai mi somsari pakhat mo chwani in an vai hian Aizawl district shikai mo chwa vek anni a rapid antigen test manga shikai mo chwa pasari zinga mi panga te chu Aizawl district mi bok anni nimina ZMC atanga shikai mo chwa mi somsari pakhat zinga mi somruk pakwa te hi Aizawl municipal corporation huam chung veng som ni pasari atanga shikai mo chwani in New Hope school chan mari atangin shikai som pariat mu anni baka Ebenezer boarding school zem bok atangin shikai mi paruk mu anni boka Aizawl Falklena shikai mo chwa pakhat chu ahma a shikai lo enkol dam to CCC atanga chwa tir nu le shikai non le ani bok shikai mo chwa zinga hian bero quarantine center khongshan lai mi som zet an tel bokani Nimin Khan district sang thunat laboratory sample somsari patni enfiani in longtlai le Aizawl district atangin shikai pakhat veve mo chwa anni a state pon atanga ron ho veve anni bok rapid antigen test mangin Nimin Khan Mizoram sample zasari paruk enfiani in shikai pasari mo ni in an zinga mi panga te hi Aizawl khopui chunga mi anni a midang pakhat hi Aizawl district ngopa shikai mo chwani in St. Joseph's Higher Secondary School Zirlai ani a Longlai district a shikai pakhat mo chwani in Sangau 4 cheng khochenom naya bak zin chwana nei lo ni in shia kai na chan chhui zui ngal ani bok heti hian voin thleng khan Mizoram-a COVID-19 shikai mo chwa chu mi sangni zaruk pasari antling ta a anzinga mi sangni zangni somthum pathum te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkawllai zathum somsari pathum an la om meka shikai zinga nunna chan mi pakhat an om to bokani
Darkar somni palikal da chhungin India rama COVID-19 shikai mo chwa thar singli sangthum zariat somkwa pathum an omlain shikai enkoldam singa sangriat zali somthum pakwa an oma nunna chan mi zanga pariat an ombok. Ministry of Health and Family Welfare Chinchian atanga halandanin Darkar somni palikal da chung khan India rama sample noi som sing ruksang rukzasari somriat paruk en fialeni in heng atang hian COVID-19 shikai mi singli sangthum zariat somkwa pathum mole anni a tun thlengin India rama sample en fia noi sang khat somnga pali singriat sang sari zaruk somriat atangin shikai mu chu noi somsari pakwa sing kwa zathum somni pahni antling ta a India rama sample en fia zong atangin za pasari point panga pasari te chuan shi hi an kayani Darkar somni palikal da chung khan India rama hian shikai singa sangria zali somthum pakwa te chu enkoldam le ni in tun thlenga shikai enkoldam chu noi somsari pahni singa sang kwa zanga pakwa antling to a hei hi shikai mu chu atangin za somkwa point pariat panga ni in tuna hian shikai enkawllai nuai ruk sing khat zariat pathum an la ommeka hei hi shikai mu atangin za pasari point paruk pali ani bok Darkar somni palikal ta chhungin India rama shikai zinga nunna chan pung le hlekin mi zanga pariat an thile a tun thlenga shikai zinga nunna chan chu nuai khat sing ni som ni in hei hi shikai mu to atanga chutin za pakhat point panga bialani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ani